Sini saya guna soya oil dengan pandan oil 2 jenis berbeza, campur sekali, campur rata, campur dengan roti, kasih campur rata, potong macam ni kecil, macam ada usik. Ok lah, ini confirm lah, makan kita pergi ambil. Okay. Itu main dasar saja. Memang sini kolam besar dekat WhatsApp sini makan ni pandan oil dengan soya campur memang laju lah, main dasar main dapat. Okay, roti saya kasih cocok dekat mata kain dan tarik sikit masuk pelamput macam sate style sikit, tapi tak payah banyak sangat. Lain roti kita kepal dekat spring. Picit kuat sikit. Lepas tu ni simpan tepi. Roti saya guna Matty White, jadi dia senang timbul, kena tekan kuat sikit. Dengan buat sikit cerut, kasih dia kau-kau, lagi laju. Okay. Macam ni punya cara main dasar sudah boleh. Okay. Packing. Okay, selamat mencuba.